Hindi ya mugururio wa kuhitana na endia bangi gicigo-ini gia Kirinyaga ya gatagati, mihango eno igitongorio ni munini wa county commissioner hamwe na mubunge wa gicigo giki Gacoki Gitari. Kuringana na mubunge Gacoki Gitari, marokire kiroko gia tene micini ino kuhitana na anake aya aria makoretwo makiendia bangi mwena uyu, na hindi ya mugururio uyu anake aya eri maikio ngono hamwe na bangi ino iria mekuhithite nyumba-ini. Ndianzia upande wa Mutira South huko Kamwiru, ambapo tumeweza kunasa vijana wawili wale ambao ni Petras, na tayari hao wamekamatwa na watapelekwa kotini, sababu tumepata mihadarati. Pia tumepata mtu ambaye anauza muratina. Hayo najua hiyo ni illicit brew. Gitari augite bangi ino ikoretwo ikiendio nginyagia mathukuru-ini, endia aya makirongoreria kwenderia arutwo a mathukuru ma thekondarĩ. Gitari akihita matikuhuruka nginyagia mahukie thuguri ino. Inyuĩ murana ciana citũ bangi na njovi njũragani, we are coming for you. Naona twagũkora gutire sorry, koguo ni wega utige na ungiona ta waremerero thi gwa commissioner mwene nderendagia bangi no ni nderete o rero na badicts magitwara micinga ino bara ya guku ya bangi ni nda ya makiria ya badicts na gutire mundu turetigira. Wacha hiyo maneno. Munini wa county commissioner Daniel Ndege augite andu atatu ni maikitio ngono, eri na bangi na mwena njohi muthemba wa muratina, akiuga riu ni megukorwo magikinyio igoti-ini. Wanauza tunawaambia their time is up, because sasa tuko na majina yao na tunajua mahali wanakaa. They can only run, but they will just run, but they will be arrested. Ndege augite meguthie na mbere na miungururio ta ino nginyagia bangi ino ethire matura-ini maya. Tumefanya kitu inaitwa intelligence gathering, tumewajua. Sasa ndio naona tukitoka nje ni mahali tunajua mahali tunaenda, na tutaendelea na wengine, sio hawa pekee. Leo tumeweza kutembelea kama wale wanauza kama watu waine. Riu atongoria gicigo-ini giki mehitite kung'ethanira na maabitha wathani wa matura aria maroya mbeca kuma kuri endia bangi niguo matikamaikie ngono. No nyende kuria especially Sibo na Masabu Sibo ni mokire toro ucio mari, na ikorwo mundu ni arathiaga kuoera ibinda ria kuoera ni ikinyu muico, no nginya iganire na musara uria aroyaga, tondu ithuĩ tutikurekereria ringi mathina mbere na kuthia kuoera kuria kurarugo njobi na kuria kurendio bangi, na ni maramenya na nimo makorwo the first line of defense na magetikire maundu acio makorwo magithina mbere. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kĩarie.